intérêt va se faire. Et ici, on a tout à comme vous savez, découvrir ma grosse commune, mais venir à nous, à battre au palais ouvrir notamment. Et à ma chef qui finit mon nom avec une main wapa, dans ma territoire de Sophie, nous venir, va qu'on a traité à faire une résistance. Nous maman a profité de l'occasion pour dire que nous soyons les on a l'idée qu'à 1 million qui a République démocratique du Congo pour solidariser. On a laissé voter kwa kulibere nchi yetu na kwa kulibere maendeleo. Na kwa ile mimi nasema kama malgré benye binatufikia na tuma message ya espoir kwa population yetu ya Sud Kivu, Nord Kivu na Ituri benye wanavamiwa na enemy. Tunasema kama msiogope, hizi Uvira inakuwa libere, tuko deja Uvira leo. Na ndio vile bientôt Sange, Kamanyola, Bukavu, Walungu hivi nayo itakuwa libere, tuko tunarudia sasa hivi bientôt tutakuja Bukavu. Hapa juzi nilikuwa naambia bado tutarudia Uvira, sawa walikuwa naisha nyanganya ile mwingine ba enemy, watu ba mingi wafana kwa mais avec diplomatie offensive ya mkubwa wa nchi avec kizi basoda yetu notamment iba unité ya mpya banaita baibu wako bien encadré, bien équipé, banakula bien, banalala bien, banapata ration yabo beko na équipement mzuri. Eh bien hii vita itakuwa ya zamani na banduku beko mnasufiri kule kwetu Bukavu, nafasi kama hiki Kabare, Kalemi na nafasi zingine zenye enemy na kamata kujua kama hii vita ishakuwa nyuma na solo kope ya bayaya isha vide. Donc tuko tunarudia bientôt na tutarudia Bukavu na très bientôt donc tutakuwa libere mwingine grâce à effort mkubwa wa nchi na ya hapa bamwami yetu yote benye beko na resistance, na tunabambia musilashe resistance iendelee. Tuna sisi tuko tunarudia na quelques jours tuendelesha resistance. Asante.